با فدراسیای روسیه گفت و شنیدها کرده است که تا حتی مخصوص در آن همین موضوع از جانب کمیته دینی جمهوری تاجیکستان ما اولا به همین خاطر باید در فکر پیشرفت در فکر حفظ وطن باشیم، لیکن همین قدر بدونیم که در فدراسیای روسیه وقتی که شما زگرم پاسپورتتون گم میکنین و سنوید میشود. السلام علیکم به همه تماشابینان برنامه‌های ساربان سفر. تماشابینان عزیز، حتما در ویدیو لایک مونین و تا آخرش تماشا کنین. با معلوماتی همه شما میرسونم که روزهای نزدیک ما فینال کنکورس روسچه انیخ میکنم. با همین خاطر نفرهایی که آخری بلیط را اجرا داشتین حاضر بدروین بلیطاتون بخرین برای شما یک اکسیای دیگر، یعنی که با 500 روبل 5 دانه بلیط میتیم شانس دست نته حاضر بلیط بخر. نمره واتساپی که در روی اکران میبینین در همین نمره واتساپ کارتای سبربانک هم هست. کارتا با نام مونیس خورشیدویچ میگوید سوم تا پارتو چک تا در همین واتساپ روان کرد تموم. این همین قدر کار. این کنکورس همگی 74 دانه پریز داره، شانس برد کردن شما زیاده. 10 نفری که بلیط بسیار میخرد 10 تا دیگه پریزی дополнительный موندگی با بلیطاش در بازی اشتراک میکنه. با همین خاطر از اکسیا شانس دست نداده بدرو بلیط بسیار بخر و شانس برد کردن تا زیاد کرد. خب میگذاریم به قسم موضوع اساسی. خیلی که از نام ویدیو دیدن الکی معلومه که ما در چی موضوع صحبت میکنیم. دو سوالی که در کامنتاریا ها بسیاری بعد پیشنهاد شد، من خواستم که در اول ویدیو در همین موضوع گپ زنم. خیلی که خودتون میدونین نام ویدیو را ما هر چیزی که در اول ویدیو گپ میزنم همون را گرفتن نام ویدیو میمونم. بسیاری نفرها سوال دادن که آیا راست است که جمهوری تاجیکستان به تاموژنی سایوز درآمده است؟ یا بسیاری نفرها سوال دادن که آیا راست است که جمهوری تاجیکستان با فدراسیای روسیه گفت و شنیدها کرده است که تاجیکستان به تاموژنی سایوز میدرآمده؟ برادران عزیز و مهربان، ما همین قدر وقت‌هایی که اینفورماسیا و نوستی پیشنهاد میکنم همه نوستی را با طریق قانونی از هر کجا دسترس کرده بهر شما پیشنهاد میکنم و هیچ وقت یگان نوستی به اساس به شما پیشنهاد نکردم. در این موضوع ما گفتنیم که حاضرش در یگان اینفورماسیا نیست. یگان همون گفت و شنید نرفته است اویدی به تاموژنی سایوز درآمدن جمهوری تاجیکستان. اگر که در این موضوع یگان جلسه یا یگان مجلس هم برگزار شود، بسیاری نفر خودتون میدونید که در تمام شبکه‌های اجتماعی غیر کانال مرام دیگر کانال‌ها یا در اینستاگرام دیگران هم در این باره اینفورماسیا نشر میکنن. همین چیزی که در بارش گپ نزدیم значит که در او باره یگان قانون یگان پیشنهاد یگان چیزی نیست. این گپای مردمی هم برادرو. و دیمی سوالی که بسیارتر پیشنهاد شده است در کامنتاریا مینویسونن که آیا راست است که در جمهوری تاجیکستان یک قانونی نو برآمده با طریق واتساپ اگر یگان کس بنویسونه که روزی سعید جمعه مبارک این پرونده جنایی میشود و شهروند از آزادی محروم میکنن. برادران عزیز و مهربان، انا همین گپایی که بسیاری نفرها سوال پیشنهاد میکنن بسیار در اینترنت با طریق نی گلاسوای زاپیس میکنن در همدیگر جویی میکنن همین مردم پهن میکنن. این یگان اساس نداره. تا حتی مخصوص در آن همین موضوع از جانب کمیته دینی جمهوری تاجیکستان امروز یک اینفورماسیا نشر شد. کمیته دینی جمهوری تاجیکستان تصدیق کرد که همین یگان اساس نداره. یعنی کمیته دینی جمهوری تاجیکستان گفت که هر چیزی را که در اینترنت پهن کرده سن در همین موضوع با عیبی انا همون شخصیتایی میباشه که از بین خودشون گپ میبروید. این خیلی گپ در یگان جو نیست و هم خیلی خبرهای بردروغ پهن نکنین. خواهش میکنم از همتون. اکنون میگذاریم به قسم خواندن کامنتاریا ها با سوالهای شما جواب میگردونیم. داروهای طبابتی از شرکت شفا فرما، داروها برای نست کردن سنگ و نمک گرده، اینچنین داروها برای زیاد کردن ریش و موی سر و اینچنین داروها برای قوه مرد را زیاد کردن و ناگفته نماند هجامه بپول برای زنها و مردها. رقمها برای زن و مرد در روی اکران. حتما مراجعت کنید. عبدالله نویسنده: السلام علیکم اکاجان، همین یک سوالی مرا التماس جواب ده. برای چی همین مردم اینقدر از خدمت میگریزن میترسن؟ باور کن ویدیو تا تماشا میکنم بسیارتر درباره خدمت سوال میتیان، اما باید بهر وطن خودمون خدمت کنیم.
бале бародар азиз 100% гапи дурустай ва барои чӣ мегрезану барои чӣ саркашӣ мекунанд аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ манам тарафдори ин нестам. Манам тарафдорам ки ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон dabravol нарафта хизмати ватан модар кунад. Чунки агар мову шумо ватанмона ҳифзу ҳимоя накунем, ягон миллати дигар омада дар ватани мо хизмат намекунад ва ватани моро ҳифзу ҳимоят намекунад. Мо аввалан ба ҳамин хотир бояд дар фикри пешрафт, дар фикри ҳифзи ватан бошем ва бояд каме ҳам боша саҳми худмона барои пешрафти ватан бигзорем. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум ака, барои вид на жительства доштагиҳо низ манъ карда шудааст ё не iPhone ва WhatsApp-ро. این قانون در فدراسیای روسیه مخصوص برای نفرهای برآمدگی که گراجدانین روسیه میباشند. یعنی که در اونجا اگر همین سخن شما میشید در قانون میگفتن که کسایی که وید ژیتلسوا داره با او هم تعلق داره. در اونجا قید شده که کسی پاسپورت روسیایی داره. یک کسی دیگر نویسنده السلام علیکم اکا التماس جواب دین. در روسیه زاگرام پاسپورت گم کردی و واستنابید کردن چند سوم میگیرن میگفتین. ростига барои сумаш маълумот надорам дар Федератсияи Русия гум карда боши агар, лекин ҳамин қадара бидонам ки дар Федератсияи Русия вақте ки шумо загранпаспортона гум мекунед вастанавид мешавад. Мисол меорам ба шумо, ҳар як шаҳрванд загранпаспорт дорад. дар хориҷи кишвар қарор доштагиҳо ҳамон пишти загранпаспортона ё ки пеша ҳуй кунед як оинномаву як тартиботи ана ҳамон мақсад шаҳрванди кишвар дар дигар шаҳрвар омадагиае. Мисол дар ҳамон загранпаспорташ навистагие ки дар ҳолати гум кардани паспорти хориҷӣ шаҳрванд метавонад ки ба коркунои консули ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамон кишвар муроҷиат кунад ё ки ба коркунои сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамон кишвар муроҷиат кунад. ин суханҳо ҳамаш дар ҳамон загранпаспорт омадагие. Як бор бухонед дар уҷа чанд пункт навистагие. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум сози хуби ака. Агар 27 сола бошӣ военни билета чанд сум да метан илтимос ҷавоб дед. 27 сола бошӣ аллакай аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озодӣ бародар. Як каси дигар нависонда ака сози хуби ба военни билети нигодни грижа хизмат мебаранд. Агар военни билети нигодни ты дар ҳақиқат бошаву дурӯғ набошаву харидагиш набошӣ, ты беморӣ дошта бошӣ, ана ҳамун ба кор меояд ра хизмат намебаранд. Давлатов нависонда ассалому алайкум ака хуби тинҷи саломатӣ созай дар паноҳи Аллоҳ бошӣ. Ма патен ма бояд 19 числода 6600 рубл меспоридам. Аммо натонистам. Имрӯз яъне 22 число мешава платит кунем. Аз байн 3 рӯз гузашта. Я фикр мекунам ки аллакай аннулировать шуда. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум ака созен хубен иншааллоҳ. Як савол дорам. Падару модар дар қайди ҳаёт бошад, мешавад ки сардори оила гузаронанд. Дар ҳолате ки падар ягон ҷо кору фаъолият кунад, не намешавад. Сардори оила дар ҳамон ҳолате мешавад ки падар дар ягон ҷо кору фаъолият намекунад ё падар нест дар қайди ҳаёт ва модар хонашин бошад. Ин ҳолатҳо мешавад. Борз 03 нависонда ассалому алайкум акаи Сорбон ду бор доғи студӣ дошта бошӣ ва хизмат мебаранд, якташ дар Русия, якташ дар Тоҷикистон. Пешакӣ раҳмат. Не, ба хизмати ҳарбӣ даъват намекунанд. Як каси дигар нависондаи салом Сорбон мошини 2006 растамошка мекунанд ё не пешакӣ раҳмат. ҳозир мекунанд, лекин тағйиротҳои нав ки ворид шавад дигар мошинои ай соли 2014 боло бошад, баъд растамошка карда мешавад. Як каси дигар нависондаи ассалому алайкум ба падару модари шумо махфиф набоша агар чанд сум расход барои оператсия ма карданем, пешакӣ раҳмат зинда бошӣ. Ма гуфта будам ки дар ин мавзӯъ як видео мекунам, иншааллоҳ ки вақташ расид видео мекунам ва ҳамаша гап мезанам. Сабр кунед бародари азиз. Тамом. Азимҷон нависонда ассалому алайкум акаҷон, ман як чиза пурсиданиям. Агар военни билет харидагӣ мара хизмат мебаранд, агар военни билети як моҳара дар назар дошта бошӣ бо тариқи алтернативӣ, не ба хизмат намебаранд. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум акаи Сорбон илтимос ҷавоб диҳед. Декабрда хизмат мебаранд. Не, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ призофи тирамоҳӣ 27 ноябрда ба анҷом мерасад аз 1 октябр. тамошобинони азизу гиромӣ қадр, ба ҳамаи видеоро ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.